нь бол одоо та нөгөө нэг ингээд дэлгэцэн дээрээ нэг товшингууд энэ доор нь 기도하겠습니다. 언제나 저희 발걸음을 인도해 주시는 자비 하나님 은혜를 감사합니다. үргэлж бидний алхмыг удирдах байдаг нэгүсэнгөө бурхан танд талархаж байна. 주시는 모든 말씀들은 저희를 좀 더 하나님 앞에 합당한 일꾼 되게 하시는 말씀임을 믿습니다. Таны бидэнд өгдөг үгс болол биднийг илүү итгэмжтэй, илүү зохистой ажилчид болгохын тулд өгдөг үгс гэдэгт бид итгэж байна. 가르침의 뜻을 분명히 깨닫게 하시고 마음에 굳게 간직하게 하여 주시고 Энэ хичээлийн утгыг илүү гүн гүнзгий ойлгож зүрх сэтгэлдээ хүлээн авч бас хадгалахад та туслаарай. 저희의 사역 가운데, 저희의 생활 가운데 모두 잘 활용되게 하여 주시옵소서. Бидний үйлчлэл болон бидний амьдралд илүү их хэрэгжүүлж чадхад туслаарай. 듣고 알고만 지나가는 말씀이 아니라 저희의 성품을 바꾸는 말씀이 되게 하여 주시고 Тэгвэл сонсоод өнгөрдөг, мэдээд өнгөрдөг үгс биш харин бидний дотор орж ирж зам чанарын маань өөрчилдөг үгс байхад туслаарай. 하나님의 뜻을 모두 이루어드리는 충성된 종으로 바뀌어질 수 있는 말씀 되게 하여 주시옵소서. Бурхны бүхий л хүсэл тааллыг биелүүлдэг итгэмжид зарцнаар болж өөрчлөгдөхөд чиглүүлдэг үгс байхад туслаарай. 잘 설명하게 하여 주시고 깨닫게 하시는 성령님의 은혜에 모든 것을 맡깁니다. Бидэнд үгийг тайлбарлаж бас ойлгуулж ухааруулж өгдөг ариун сүнсний хүч чадалт бүгдийг даатгаж байна. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 예수의 нэрээр залбирanгуйж байна. 아멘. 지금 2명밖에 없는데요. 어떻게 이렇죠 오늘? 참, 오늘 아니 혹시 뭐 잠시만요. 제가 바타페 여기에 감 목사님 계세요? 네네. 저기에 올리신 게 없어졌는데 지금 저기 이게 바타페에 그 사이트 있죠? 없어진 게 아니라 거기 그냥 보면 되는 겁니다. 그냥. 아니 올리신 링크가 없어졌다고요. 없어요. 링크. 올린 링크가 없어졌다고요? 네, 없어요. 지금 그래서 잉크파이르가 오늘 강의 있느냐고 지금 아니 왜 메시지 남겼는데 아니 없어요. 링크 없어요. 지금 올라갔어요. 올라갔죠. 그러면 이 링크는 우리 지금 학교에 있는 그 전에 보낸 링크 있죠? 이제부터는 아무거나 그냥 누르면 이 시간에는 항상 들어오는 겁니다. 누르는 시간에. 그 전에 있었던 링크를 눌러도 똑같은 링크예요. 아니 항상 올렸었으니까 그 시간마다 올렸으니까 그것을 지금 학생들이 바라보고 있죠. 그래서 아까 지금 오전에 지금 올리고 나서 이게 보였었는데 왜 이게 없어져 버렸죠 이게? 아니 오전 거는 있기는 있는데 지금 오후 강의 때는 안 올리셨잖아요. 그래서 여기 이제 광고를 좀 한번 해주세요. 왜냐하면 제가 이제 그 전에는 좀 모르고 그랬는데 줌을 이제 다시 한번 들어가서 이번에 계정이 바뀌면서 여러 가지 좀 보강이 됐다고 하면서 봤는데 아이디하고 비번이 똑같은 것으로 제가 돈을 주고 샀어요. 매달마다 돈이 나가다 보니까 제 줌이 이렇게 딱 있으면 제가 여기서 키기만 하면 무조건 다 들어올 수 있습니다. 그냥 앞으로는 제가 이제 올리질 않아도 이 줌만 키기만 하면 그 시간대는 항상 들어올 수 있으니까 그렇게 한번 좀 광고 한번 해주시면 좋을 것 같아요. 감 목사님이 올리신 링크만 그렇다는 거죠. 가끔은 그렇죠. 감 목사님이 안 계실 때 석진태 목사님이 올리시잖아요. 그렇죠. 이제 석진태 목사님 것은 나하고는 조금 다른 거고 나는 조금 이제 조금 다른 부분이에요. 그러니까 나 같은 경우는 우리 학교 전체적으로 줌을 산 거기 때문에 이건 고정이 되는 겁니다. 그러니까 내년부터라도
언제든지 간에 그냥 여기만 클릭하면 그 시간은 언제나 들어오는 겁니다. 혹시라도 모르니까. 그렇게 한번 좀 광고 한번 해주세요. 일단 강의 시작할 건데 지금 앵크바이로만 들어왔어요. 다른 분은 이따 들어올 수 있나요? 예, 들어올 수 있겠죠. 지금 올렸으니까 지금 목사한 사모님이 지금 봤어요. 아, 그렇군요. 지금 들어올 거예요. 곧 들어오시겠네. 감바트도 안 받고, 네. 아니, 들어오고 싶어도 못 들어오는 거네요, 지금. 그러니까. 아니요. 지금은 그냥 다 들어올 수 있어요. 그렇군요. 예. 네. 예, 알겠습니다. 그럼 오늘 말씀, 7장 16절부터인데요. 이게, 두 번째 작은 제목이고요. 7장, 열왕기상 7장 16절. За өнөөдрийн бидний судлах хэсэг маань болохоор 1-р хаад 7-гийн 7장 16절 네, 16 дугаар ишлэл 1-р хаад 7-гийн 16. За энэ нь болохоор нөгөө 그 8가지 작은 제목 중에 두 번째인가요? 예, 두 번째 제목이고, 두 번째 제목이고, 네. 내용은 기둥머리를 만듦입니다. 기둥머리를 만듦. За энэ 16 дугаар ишлэл болохоор дангаараа. За тэгээд нөгөө бид нар нэг жижигхэн 8 хэсэг болгосон байгаа шүү дээ, тийм ээ? Жижиг 8 дэд сэдвт хуваагдж байгаа гэд. За тэрний 2 дахь сэдв нь за тэгээд энэ 16 дахь ишлэлний дангаараа тэр юуны багны оройг бүтээсэн нь гэдэг сэдвтэй. 16절 한 절입니다. За 16 дахь ишлэл дангаараа. Тэдгээрийн оройд 50 хос догийг тэр мөн хүрэл цутган бүтээжээ. Нэг багны дог 5 тохой, нөгөө багны догч 5 тохой өндөр байв. 아멘. 여기 나오는 이 여러 가지 재료라든가 크기나 규격 같은 것, 숫자 같은 것들은 모든 성경에 공통적으로 적용되는 원리가 있기 때문에 우리가 이걸 잘 알아놓으시면 다른 성경을 해석하는 데도 도움이 됩니다. За тэгээд энэ Библиэлд гарч байгаа тоонууд болохоор утгын хувьд бол бүгдээрээ ижилхэн утгатай. Тэгэхээр энэ тоонуудыг нэг утга учирыг бэлэгдлийг мэдээд авчихад өөр Библийн ишлэлээр гарлаач гэсэн бид нар шууд ойлгодог болно. 이 노시라는 재료에 대해서 여러 번 반복해 설명했는데 한번 기억해 보시고 노시 의미하는 바가 뭐라고 설명됐습니까? 한번 대답을 해보시기 바랍니다. За энэ хүрлээр цутгаж хийсэн гэж байгаа тийм. Тэгээд энэ хүрлийн тухай, хүрл гэдэг энэ материалын тухай бол бид нар хэд хэдэн удаа ярьсан. Тэгээд хүрл нь юу илэрхийлдэг вэ гэдгийг та нар нэг хариултаа сурснараа. Хүрэл могоог Нүдэм. 노뱀이요? 네. 노뱀이라고, 예. 예, 의미가 좀 맞는 것도 있고요. 하나님 앞에 저주받은 죄인된 인간의 모습을 의미하는 거라고 그랬죠. За тийм хүрэл могооны тухай жишээ авч ярих нь ярьсан. За тэгтээ яг одоо энэ хүрэл гэдэг материал чинь юуг бэлэгдэж байгаа вэ гэдэг утгын хувьд бол бурханд хараагдсан одоо хүн төрлөختний мөн чанарыг илэрхийлдэг гэж хэлсэн. 하나님은 그런 죄인된 우리를 불러서 우리를 새롭게 만드셔서 하나님의 일을 받드는 일꾼으로 사용하신다는 의미가 여기 모두 공통적으로 들어있는 의미입니다. За тэгээд одоо тэр зөвхөн тэр хараагдсан хүн төрлөختнийг илэрхийлээ зогсохгүй тийм одоо бурханд хараагдсан гэмт бид нарыг
Бурхан авраад авраад зогсохгүй бас өөрийнхөө сайн мэдээний авралын ажилчин болгож авсан юм аа. Тийм гэсэн тэр бурхны нэгүслийг илэрхийлж байгаа юм аа. 여기 놋기둥 둘도 지붕을 받치기 위한 기둥이 아닌 이유는 원과의 교훈을 위한 하나님께서 기념물로 만들어 오신 물건이죠. За энэ хоёр хүрэл багамч гэсэн ямар нэгэн одоо байшингийн дээврийг тулах зориулалттай биш, зүгээр одоо тийм хоёр толгоор багныг бүтээсэн гэж байгаа. Дээр нь ямар ч тийм дээвэр мэвэр эсвэл тулсан дээр нь одоо нөмрөгсөн тийм юм хавтан мавтан юу ч байхгүй. Тэр нь болохоор ийм хоёр одоо нүцгэн баган тий зүгээр л одоо тийм хоёр баган байна гэдэг чинь тэр багнаар бурхан ямар нэгэн зүйлийг илэрхийлэх гэж бүтээсэн гэсэн үг ээ. 그래서 이 두 기둥은 하나님이 세우신 말씀을 확실한 증거를 가지고 말씀을 전하기 위해서 세우신 일꾼들이라고 우리가 이렇게 알면 되는 거고요. За тэгэхээр энэ хоёр баг нь бол одоо багна гэдэг чинь одоо бат тулгуур одоо баталгаатай гэсэн тийм одоо утгыг бас илэрхийлж байгаа гэсэн үгнээс бурхны өгсөн тэр баталгаатай найдвартай үгсийг цааш нь баталгаатай найдвартай түгээн дэлгэрүүлэх бурхны ажилчт юм аа гэсэн тийм утгыг илэрхийлж байгаа. Тэгэхээр нөгөө хүрэл тэгээд багна гэдэг хоёр маань нийлээд ийм утгатай болж байгаа. 기둥 꼭대기에 둥근 모양의 기둥 머리가 이렇게 만들어지는 겁니다. За тэгээд энэ хоёр хүрэл багны дээр нь тэр оройг нь бүтээсэн гэж хос дог гэдэг зүйлийг бүтээсэн. 이 머리를 만들었다는 것은 생각의 중요성을 우리 모두에게 알리시는 그런 말씀이에요. За энэ баг нь болохоор дээр оройтой юм одоо нүцгэн биш малгайтай гэх юм уу одоо тийм оройтой байна гэдэг чинь бид юуг илэрхийлж байгаа гэхээр бидний одоо бодол санаа ямар чухал вэ гэдгийг илэрхийлж байгаа. 우리가 올바른 생각을 가질 때 우리의 신앙 인격은 바로 세워지는 것이고 하나님께서 사용하실 만한 일꾼으로 이렇게 준비가 되는 것입니다. Бид нэр зөв бодол санаатай байх юм бол бидний итгэл мөс чанарч гэсэн зөв төлөвшөж тогтно. Тэгснээрээ бид нэр бурханд хэрэглэгдэж чадах үс хэрэглэгдэх одоо тийм тэнцэх ажилчид болдог. 하나님이 부르신 일꾼들, 사사나 선지자나 이런 일꾼들을 보면 공통적인 특징이 있습니다. 사사와 또 선지자. 선지자. За тийм бурхны одоо дуудсан тийм бурханд хэрэглэгдэж байгаа тэр ажилчдыг харах юм бол жишээлбэл шүүгчд байна, бас иш үзүүлэгчдийг харах юм бол нийтлэг тийм чанартай байгаа. 하나님의 나라를 위한 생각과 하나님을 위하는 올바른 생각을 갖고 있는 자를 하나님이 부르셨던 거예요. За тэр нийтлэг чанар нь юу вэ гэхээр бурхны хаанчлал болон бурхны өөрийнх нь талаар зөв бодол санаатай хүмүүс байсан. Тийм хүмүүсийг л бурхан дуудаж өөрийнхөө ажилчид болгож байсан. 또 예수님의 사도 가운데서 예를 들면은 나다나엘을 예를 한번 들어보겠습니다. За бас Есүсийн элч нарын дундаас Натанаэлийг бүгдээрээ жишээ олгоод авч үзье. 하나님이 나다나엘을 간사한 것이 없는 참 유대인이라고 말씀하셨죠. Бурхан Есүс Натанаэлийг анх хараад дотроо зайлм ихгүй жинхэнэ Израиль хүн байна гэж хэлсэн. 그래서 어떻게 저를 아십니까라고 여쭤보니까 Натанаэл та намайг яаж мэдсэн бэ? Яаж таньдгийн бэ гэдээ асуухад 나다나엘이 메시아를 기다리고 있었던 생각, 올바른 생각을 하고 있었던 것을 말씀하심으로써 왜 부르셨는지를 알려주신 거죠.
За тэр үед болохоор би чамайг одоо инженерийн модны доор байхад харсан гэсэн тий. Тэр инженерийн модны доор байна гэдэг нь болохоор нэгэсэндээ тэр Месиа аврагчийн тухай зөв бодол санаа агуулж зөв бодож одоо зөв байх ёстой газараа байж исэн. Учраас би чамайг одоо шууд мэдчихэйгамаа гэж хэлсэн байна. 우리가 하나님께 관한 생각, 하나님이 기뻐하시는 올바른 생각을 하면은 그 생각이 우리를 존귀하게 만들어줍니다. Тэгэхээр бидний бодол санаа Бурхны тухай бодол санаа бас Бурхны хаанчлалын тухай дээр зөв бодол санаатай байх юм бол бидний тэр бодол санаа маань биднийг тийм эрхэм хүндтэй хүмүүс болгож өгдөг. Үндсэндээ эрхэм хүмүүс болгож өгдөг. 시편 8편 4절과 5절 누가 읽어주십시오. 시편 8편 4절과 5절이요. Дуулал номын 8 дугаар бүлгийн 4-5 дугаар эшлэгийг нэг нь уншаад өгөөрэй. Дуулал 8 гэсэн үү? Тэгээ дуулал 8-ын 4-5. За. Хүн гэгч юу болоод та түүнд санаа тавьж, хүний хүү гэгч юу болоод та түүнийг халамжилна вэ? Та түүнийг Бурханаас арай доор болгож, алдар ба хүндллийн тэтмийг түүнд өмсгчээ. Амен. 아멘. 시편 기자 다윗은 인간을 향하신 하나님의 생각이 얼마나 크고 위대하신지를 생각하고 있었죠. Энэ дуулыг бичигч Давид болохоор Бурхан хүний талаар санаа тавьж байгаа Бурханы бодол санаа тэр зүрх сэтгэл нь ямар агуу юм бэ гэдэг талаар үргэлж боддог байсан. 하나님의 생각하심을 하나님의 그 깊으신 뜻을 항상 생각을 하니까 하나님께서 다윗에게 영화와 존귀함으로 관을 씌우셨다고 그랬어요. Тэгэхээр Давид бол үргэлж Бурханы тухай боддог. Ялангуяа Бурханы тэр хүнд тавьж байгаа харал халамж ямар гайхалтай вэ гэдэг талаар үргэлж боддог. Өөрөөр хэлбэл зөв бодол санаатай амьдардаг байсан учраас Бурхан түүнийг өргөмжилж алтар хүндийн тэтмийг өмсгсөн. 영화 종기로 머리에 관을 씌우셨다는 것은 그 생각이 그 생각한 자를 존귀하게 만든다는 것을 알리시는 그런 내용이죠. Энэ алтар хүндийн тэтмийг түүнд өмсгсөн, талхад нь өмсгсөн гэдэг нь болохоор бодол санаа өөрөө тэр бодол санааг бодож байгаа хүнийг ийм эрхэм хүндтэй болгож өргөмжилдгөө гэж. Тэр хүний бодол санаа тэр хүнийг өөрийг нь ийм хүндтэй болгодог. 스가랴 3장 4절부터 5절까지 보면은요. 스가랴 3-ын 4-өөс 5. 거기에 하나님께서 여호수아에게 대제사장 여호수아에게 정한 정결한 깨끗한 관을 그 머리에 씌우라는 말씀을 했습니다. 그러니까 누가 했냐면은 스가랴가 그 말씀을 했습니다. За эндээс харах юм бол Тэнгэр элч одоо өөрийнхөө өмнө зогсож байгаа хүмүүс тандаад биш ээ юу Сихаря 5 дугаар эшлэл дээр нь 그러니까 스가랴가 그 말을 한 것, 네, 말씀하세요. 예, 스가랴가 그 말을 한 것은 성령의 감동으로 말한 것인데 여호수아가 깨끗한 정결한 생각을 했다라는 것을 하나님이 알게 하시는 그런 말씀이죠. За тэгээд Тэнгэрлэгч дээр түүнийг Йошуаг ингээд ёслын дэлээр хувцлаж угааж ариусгаад ёслын дэлээр хувцлаа гэсэн дараа нь Сихаря түүний толгой дээр цэвэр малгай тавиг гэсэн
тэд Дисний тэнгэрлэгчийг зогсож байх зур түүний толгой дээр цэвэр малгай тавьж түүнд хувцас өмсгөө гэж байна. Тэгэхээр толгой дээр нь энэ цэвэр малгай тавьсан гэдэг нь болохоор Йошуагийн бодол санаа нь одоо цэвэр ариун зөв байсан гэдгийг нэг юусандаа гэрчилж нотолж байгаа хэрэг юм. 하나님의 뜻에 맞는 정결한 생각이 우리의 신앙 인격을 깨끗하게 하고 그것은 다른 사람들에게 이렇게 알려지게 됩니다. Бурхны хүсэл таалалд нийцсэн цэвэр ариун бодол санаа нь тухайн хүнийг тийхүү өргөмжилж хүндтэй болгож тэгээд бас цааш нь хүмүүст үүнийг нь мэдүүлдэг. 성경에 여러 종류의 많은 관들이 있고, 뭐 화관, 면류관 이런 관들이 많이 기록돼 있죠. Библиэс харах юм бол янз бүрийн титмүүд гардаг тийм ээ. Жишээлбэл цэцгэн титэмж гэдэг юм уу, алдрын титэмж гэдэг юм уу. 기쁨을 얻고 생명을 얻고 또 존귀함을 얻는 이 모든 결과는 다 인간의 올바른 생각으로부터 시작된다라는 것을 그 관이 설명해 주고 있는 거예요. Тэгэхээр ийм баяр хөөргийг мөн амийг мөн хүндлэлийг хүртээж байгаа зүйл нь тэр тухайн хүнийг одоо ийм баяр хөөр ам болон хүндлэлийг одоо тэр хүнд өгж байгаа нь бол тухайн хүний тэр зөв эрүүл цэвэр зөв эрүүл бодол санаа юм аа. Тэр хүн цэвэр бөгөөд ариун тэгээд зөв бодол санаатай байх юм бол ийм хүндлэл баяр хөөр ам түүнд өгөгддөг. Түүнийг нь бол одоо титэмтэй зөвлөж хэлж байгаа. 왕의 머리에 왕관을 씌운 것도 그 왕이 일반 백성들보다 생각이 훌륭했음을 모든 사람이 인정해주는 그것이 머리에 왕관을 씌우는 거죠. За мөн хааны титэм байгаа тийм ээ. Тэгвэл тэр хаан хин нэгэн хүнд тэр хааны титмийг өмсгөнөө гэдэг чинь титэм чинь угаасаа толгойдоо өмсдөг зүйл. Тэгэхээр хин нэгний толгойд хааны титмийг зүүж өгнө гэдэг бол тэр хүн бусад хүмүүсээс илүү эрүүл бас зөв тийм бодол санаатай хүн мөн гэдгийг хүлээн зөвшөөрч илэрхийлж тэгээд тэр титмийг зүүж өгж байгаа хэрэг юм. 그러니까 하나님의 일꾼으로 세워지는 우리 모든 사람들은 하나님의 일꾼으로 세움을 받기 위해서는 평상시의 생각이 어떠해야 함을 그것이 얼마나 중요한지를 우리에게 알려주시는 그런 말씀입니다. Тэгэхээр энэ ишлэлд хамгийн гол нь биднэрт өгж байгаа сургамж нь бол бид нар бол Бурхны ажилчид байхаар дуудагдсан. Тэгэхээр Бурхны итгэмжид Бурханд хүлээн зөвшөөрөгддөг ажилтан болохын тулд тэгж хүлээн зөвшөөрөгдөхийн тулд бид нар ийм бодол санаа ямар байх ёстой вэ гэдгийг бас өөрсдөө тусгаж бодож эргэцүүлэх хэрэгтэй. 네, 그리고 작은 세 번째입니다. 작은 3번. За одоо 3 дахь нь жижиг 3 дахь сэдв нь 그물과 사슬 모양을 만듦. чимэглэл торон сүлжээс ба гинжин унжилгыг уралсан нь 17절 한 절이고요. 17 дугаар ишлэл 17절 한 절, 한 절만 읽어주십시오. За багнын оройд тогтоосон догийн чимэглэл торон сүлжээс бас тус бүрдэн 7 ширхэг гинжин унжилгыг тэр уралжээ. 아멘. 여기 이 그물 모양이라는 것은 모양만 그물이 아니고 실제 뭔가를 잡는 포획하는 그 그물의 의미가 있습니다. За энд торон сүлжээс гэж байна тийм ээ.
Торон сүлжээс гэдэг нь болохоор зөвхөн тийм тор хэлбэртэй сүлжсэн тийм ямар нэгэн тийм чимэглэлийг л хийсэн гэсэн утгатай биш. Яг одоо ямар нэгэн зүйлийг авлаж барихад хэрглэж болохоор тийм торыг хийсэн гэсэн үг юм. 이 성경의 그물은 두 종류의 그물이 있는데 먼저 한 종류는 악인이 쳐놓은 그물이 있어요. Библиэлд бол хоёр төрлийн ийм тор гардаг. Эхнийх нь болохоор хорон муу хүмүүсийн тавьсан тор. 악인이 올바른 길을 가는 사람을 가지 못하게 만들고 자기의 뜻대로 사용하기 위해서 사로잡기 위해서 치는 이 그물이 있고 함정이 있고 그런 것들이 있습니다. Нэгсэндээ өрх гэсэн үг тийм ээ. Тэр хорон муу санаатнууд хүмүүсийг тэр зөв замаар явуулах уу гэсэндээ тэднийг байрж авч өөрсдийнхөө хүслээр байлгаж өөрсдийнхөө хүслээр одоо буруу замаар явуулах гэсэндээ өрх олгож тавьдаг тор. 악한 의도로 치는 악인이 치는 그물은 이 성경 구절을 보면 시편 35편 7절에 있습니다. Ийм одоо хорон муу санаатай хүмүүсийн одоо бусдыг хорлохын тулд тавьсан тэр хорон муу тор бузар муу торны тухай ишлэн дуулал 35-ын 7. 시편 35편 7절 한번 누가 읽어 주십시오. За нэг нь уншаад өгөөрэй гэж байна. За 35-ын 7 гэсэн үү? Учир нь шалтгаангүйгээр тэд нууцаар надад тор тавьсан. Шалтгаангүйгээр тэд сэтгэлд минь нүх ухсан. 아멘. 아멘. 또 반면에 하나님이 쳐놓으신 그물이 있는데요. За нөгөө нэг тор нь болохоор бурхны тавьсан тор. 악인이 행하는 일을 하지 못하게 막으시고 또 악인을 의의 길로 이렇게 이끌어 가기 위한 그런 목적으로 그물을 치시는 그 일이 있어요. За бурхан энэ торыг яах гэж тавьдаг вэ гэхээр тэр бузар муу хүмүүсийг тэр бузар муу ажлыг нь хийлгэхгүй тулд мөн тэр бузар муу хүмүүсийг зөвийн зам руу удирдахын тулд тавьдаг тор байдаг. 에스겔 17장 20절 한번 읽어 주십시오. 에스겔 17장 20절. 예. 17-гийн 20. 에스겔 17-гийн 20-ыг уншаад байна. За 17-гийн 20. Би түүний дээр тороо дэлгэж тэр урхинд минь баригдах болно. Дараа нь би түүнийг Бабилон руу аваачин миний эсрэг үйлдсэн үнэн ч бус үйлдэхийн төлөө тэнд түүнийг шүүх болно. 아멘. 아멘. 인간이 원하는 그 잘못된 길을 거기서 그 가는 길을 막고 하나님이 원하시는 방향으로 끌고 가기 위해서 사용한 하나님의 그 힘의 일하심이 이제 그물로 뭔가 막혀있는 그물로 그렇게 나타나는 거죠. Тэгэд эндээс харах юм бол тэр хүмүүсийн тавьсан бузар муу хорон тэр урхинд автаж тэр бузар муу зам руу оруулахгүй байхын тулд бурхан энэ торыг тавьдаг байх нь бас одоо тэр бузар муу хүмүүсийг тэр замаас нь одоо барьж аваад тороор одоо ингэж урхитаж аваад зөв газарт руу эргүүлж аваачихын тулд бурхны тэр хүч чадал нь яг л энэ тор шиг урх шиг ажилтгаа гэдэг тухай өгүүлсэн байна. 신약 성경에는
깊은 데 가서 그물을 내려서 고기를 잡으라는 예수님의 말씀을 듣고 베드로가 많은 고기를 잡았죠. За шинэ гэрээний номуудаас харах юм бол гүн газарт нь очоод тороо хаяа гэсэн Есүсийн үгийг сонсоод Петр тэр газар аваачиж тороо хаяад маш их загас барьсан байдаг. 그래서 예수님을 메시아를 발견하고 나서 두려워하는 베드로에게 너는 앞으로 고기가 아닌 사람을 사람을 잡는 어부가 되리라라고 말씀하셨죠. За тэгээ тийм одоо гайхамшигтай зүйлийг хараад бүр айж одоо имижгсэн Петрт бурхан Есүс хэлэхдээ одооноос эхлээд чи загас барьдаг загасчин биш харин хүмүүсийн загасчин болно гэж хэлсэн. 그러면 사람을 잡을 때 물고기를 잡은 것처럼 그런 그물로 사람을 잡았겠습니까? За тэгвэл хүмүүсийг загасчлнаа гэд нөгөө загас барьдаг тороо одоо шидэл хүмүүсийг барьж аваад байна гэсэн үг үү? 하나님의 그물로 잡은 건데요. За тэр нь бол бурхны торыг хэлж байгаа. Бурхны тороор одоо барьж авнаа гэсэн үг. 사람이 자기가 가려는 길을 가지 못하게 막으시고 하나님이 원하시는 방향으로 끌고 가는 그런 하나님의 그물로 사람들을 다 잡아서 이렇게 인도하셨던 겁니다. Өөрөөр хэлбэл хүмүүсийг тэр өөрсдийнх нь дур зоргоор явж байгаа тэр гим нүглийн зам руу тэр буруу бузар муу зам руу нь явуулахгүйгээр тэр замаас нь эргүүлээд харин бурхны хүссэн бурхны таалдаг тэр зөв замд нь зөв чиглэлд нь оруулахын тулд барьдаг бурхны тор гэсэн үг ээ. 그래서 기둥 머리에 그물을 달았다는 것은 우리가 올바른 생각을 할 수 있도록 하나님께서 우리를 이렇게 끌고 가신다는 의미가 있는 겁니다. За тэгэхээр энэ нөгөө хоёр багны оройд тэр дог буюу тэр торон сүлжээс тэр догийн чимэглэл болгож торон сүлжээсийг урлаж тавьсан гэдэг нь болохоор бурхан бидний тэр бодол санааг буруу зүгт чиглүүлэхгүйгээр ингэж тогтоом байрж идэг юм аа. Өөрийнхөө зөв зам руу бидний бодол санааг удирдан чиглүүлж байдаг юм аа гэсэн утгыг илэрхийлж байгаа. 또 여기 17절에 사슬이라는 말이 또 있는데요. За мөн гинжин унжлага гэдэг үг гарч байна. 이 사슬이란 말은 씹는다라는 의미가 있고 뽑는다라는 의미가 있습니다. Шимхүү бовда. 예, 씹는다라는 말이 있고 동시에 또 반대로 또 뽑는다라는 의미가 있어요. 이 사슬이라는 단어 속에 예, 단어 속에. За энэ гинж гэдэг үг гарч байна тийм ээ. Энэ гинж гэдэг үгийн дотор тарих ба түүх гэх юм уу? Тарих гэсэн утга одоо нэг үр тарих, цэцэг тарих гэдгийг тарих. Нөгөөт нь болохоор одоо хураах буюу одоо тасдах, зулгаах гэх юм уу? Тийм утга бас байгаа. 그러니까 나무라든가 어떤 그 식물을 심을 때가 있고 심겨 있던 그 식물을 뽑아서 버릴 때가 있죠. За өөрөөр хэлбэл одоо мод гэдэг ч юм уу одоо тийм ургамлыг тарих цаг гэж нэг байна тийм ээ. За бас ингээд тарьчихсан зүйлээ буцаагаад одоо зулгаагаад тастаж аваад хаях үеч гэсэн байдаг. 뽑아 버리는 것은 열매를 맺히지 못하는 것은 뽑아 버리고 열매를 잘 맺히는 것은 더 뿌리를 잘 내릴 수 있도록 농부가 돕고 물을 줍니다. За тэгээд зулгааж аваад одоо хайчиж гинэ гэдэг чинь эсвэл тастаж аваад хайж гинэ гэдэг чинь бол үр жимс өгөхгүй байгаа учраас тэр хэрэгцээгүй болсныг нь тайрч аваад ч юм уу тастаж аваад ингээ хайж байгаа. Харин бусад үр жимсээ өгч байгаа хэсгийг нь
мод ургамлыг бол улам сайн ургаж, улам сайн үр жимс гаргах гэсэндээ илүү арчилж торддог. 그래서 하나님은 일꾼을 통해서 많은 영혼들을 이렇게 불러 모으는, 끌어모으는, 그물로 잡듯이 끌어모으는 일을 하지만 그 가운데 또 골라내는 일도 하시는 겁니다. Тэгэхээр энд болохоор тор гинж хоёр хамт байна гэдэг нь болохоор торны утга бол түрүүн ярьсан тийм ээ, бурхан хүмүүсийг буруу замаас нь тэр тороор одоо барьж аваад тэгээд зөв зам руу нь эргүүлж авчирдаг. Төдийгүй бас илүү одоо үр жимстэй байлгахын тулд ингэж арчилж торддгоо гэсэн утга хамт явж байна. 예레미야 1장 10절 어느 분 읽어주십시오. Иеремия намын 1:10-ыг нэг уншаад өгөөрэй. Иеремия 1:10. Яремя 1:10. Үндэстнүүд хийгээд хаанчлалуудын дээр энэ өдөр би чамайг тавьсан нь устгах, нураах, сүйтгэх ба хүмрүүлэх, барьж басгах, бас ургуулахын тулд үлээ гэв. 아멘. 아멘. 예레미야가 전하는 말씀을 통해서 두 가지 서로 반대되는 일이 동시에 일어난다는 거예요. Иеремигийн хэлсэн энэ үгээр дамжуулаад харж болох зүйл нь л хоёр янзын ажил, эсрэг тесрэг хоёр янзын ажил нэг зэрэг явагдаж байгааг харж байна. 세워지는 일이 있고 무너지는 일이 있고요. Барьж босгох ба устгах, нураах, 심는 일이 있고 뽑혀지는 일이 있습니다. бас ургуулах ба сүйтгэх, хөмрөх. 그 여부는 하나님의 말씀을 어떻게 받느냐에 따라서 그 결과가 전혀 반대로 이렇게 나타난다는 거죠. Тэгэхээр энэ эдгээрийн аль нь одоо болох вэ? Аль нь явагдах вэ гэдгийг нь Бурхны үгийг хэрхэн хүлээж авч байна вэ гэдгээс шалтгаалж энэ үр дүн нь гарах болно. 베드로가 말씀을 전할 때 똑같은 그 말씀을 듣고 회개하고 돌아온 사람이 많은가 하면은 반항하고 거역하고 떠난 사람들도 많이 있었습니다. Петрийг номлох үед тэр үгийг нь сонсоод гимшээд эргээд ирсэн. Тэгээд бас баптизм хүртэж авралыг олсон хүмүүс байсан бол нөгөөтэйгөр бас түүнийг эсэргүүцэж харааж доромжилж тийм ээ илүү бүр одоо холдоод явсан хүмүүс ч гэсэн байсан. 복음 전하는 자는 항상 그 두 가지의 결과가 항상 함께 나타난다는 사실을 마음에 두고 그러고 복음을 전해야 됩니다. Тэгэхээр сайн мэдээг дэлгэрүүлж байгаа хүмүүс, сайн мэдээг тунхаглагчид бол үргэлж одоо ийм хоёр үр дүн одоо бий болно. Энэ хоёр үр дүн бол зайлшгүй одоо хамт дагалдаж байдгаа гэдгийг бодож, мэдэж, бэлтгэлтэй үйлчлэх хэрэгтэй юм аа. 그리고 네 번째 작은 제목입니다. За цааш нь дөрөвдөг жижиг сэдв. 두 줄 석류를 머리에 두름. Хоёр игнээ анруудыг тойруулан бүтээсэн. Хоёр игнээ анруудыг бүтээсэн. 18절이고요. 18 доршлил. 18절 읽어주십시오. 18절 한 절만 읽어주십시오. 18 доршлиг уншия.
Тэгээд Хирам багнуудын оройд байх доогийг хужих торон сүлжээсний дээр хоёр эгнээгээр тойруулан анаруудыг бүтээжээ. Нөгөө дог дээр ч мөн адил тэгж хийв. 아멘. 아멘. 석류라는 그 열매는 바깥과 안이 서로 다른 그런 식물 열매입니다. За анар жимсийг мэдэн шүү дээ, тийм ээ. Тэгээ анар гэдэг энэ жимс болвол доторх гаднах нь одоо хоорондоо огт өөр тийм жимс байдаг. 다르다는 말은 겉으로 볼 땐 너무 흉측하고 보기 싫은데 정반대로 그 속은 너무 아름다운 모습을 하고 있는 그런 열매라는 거예요. За юугаараа одоо өөр юм бэ гэхээр гаднаас нь харахад гаднах төрх нь бол нэг тийм одоо онцгийн тэр гоё сайхан биш тийм ээ тийм жимс байдаг. Гэтэл доторх нь болохоор үнэхээр үсгэлэнтэй маш сайхан тийм жимсээ. 성도의 성도의 가치는 외면에 있는 아름다움이 아니고 내면적인 아름다움이 성도의 가치입니다. За тэгвэл ариун хүмүүс буюу итгэгчдийн үнд сэн нь хаана байдгийг бэ гэхээр гаднаа харагдаж байгаа үзмжинд байдаггүй харин дотоод гоо үзэсгэлэнд нь байдаг юм аа. 그 가치 있다는 이유는 사람들은 외모를 보고 사람을 판단하지만 하나님은 우리 내면을 보시고 우리의 가치를 판단하셔요. Тэгээ үнцний хувьд бол хүн болвол угаасаа гаднаас нь хараад тэр өнгө үзмжээр нь үнэлж үнд цэнийг нь тодорхойлдог бол бидний бурхан хүний доторхыг нь харж зүрх сэтгэлийг нь харж тухайн хүнийг үнэлдэг. 그래서 하나님을 기쁘시게 할 우리 성도는 외모를 꾸미는 것이 아니라 항상 내면을 우리의 속마음을 우리가 단장해야 되는 사람들입니다. Тийм учраас бурханыг баярлуулж бурханд тааламжтай амьдрах ёстой итгэгч бид нар бол гаднах өнгө төрхөө гоёхын оронд дотоод ертөнц доторх хүнээ гойдог байх ёстой маа. 이 구절은 제가 우리 통과 자매님에게 좀 부탁을 드릴게요. 네. 읽으시는 것을 베드로전서 3장 3절부터 6절이요. 3장 3절에서 6절. 6절. 네. 자, 1-р Петр 3-ын 3-аас 6-аг намайг уншаарай гинэ. 1-р Петр 3-ын 3-аас 6. Гоёлч нь үс сүлжилт алтан идэлэл зөөх эсвэл хувцаслалт гэх мэт гадна талынх бүү байг. Харин нуугдмал дотоод хүнээ дүлгөөн ба даруй сэтгэл бүхий мөхшгүй чанараар гоё. Энэ нь Бурхны өмнө асар үнэтэй болоо. Учир нь урд цагт Бурханд найдвараа тавьсан ариун эмэгтэйчүүд нөхрүүддээ захирагдан өөрсдийгөө ийхүү гойдог байв. Түүнчлэн Сара Авраамыг эзэн гэж дуулууртай дагсан юм. Та нар ямар ч аюулаас айхгүйгээр зөвийг үлдвэл тэр эмэгтэй хүүхдүүд болно. 아멘. 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 아브라함의 아내 사라의 하나님 보실 때 아름다움은 외모가 아니고 내면이었다는 거죠. Бурхны нүдээр харахад Авраамийн эхнэр Сарагийн гоо үзэл нь гадаад үзмжиндээ биш харин дотоод хүндээ байсан. 그럼 하나님께서 어떤 그 모습을 사라의 어떤 마음을 기뻐하셨다는 겁니까? Тэгвэл Бурхан Сарагийн ямар тэр зүрх сэтгэл, ямар дотоод хүнийг нь хараад таалсан гэсэн үг юм бэ? 오직 하나님만 의지하는 그 믿음의 마음이었고요. Тэр нь бол зөвхөн Бурханд итгэж найддаг зүрх сэтгэл. 하나님 앞에 자기를 낮추고 겸손히 복종한 그 믿음이 하나님께서 아름답게 보신 믿음이었다는 거죠. Бурхны өмнө өөрийгөө даруй дорд болгож дуулууртайгаар захирагддаг байсан тэр зүрх сэтгэл нь Бурханд юугаарч салшгүй гоо үзэглэнтэй харагдаж байсан.
그 믿음이 외부적인 모습으로는 전혀 보이지가 않습니다. За тэр итгэл болвол гадаад өнгө үзмжээр л ерөөсө харагддаггүй. 믿음 지키는 모습을 보면 불신자가 우리 더 밉게 보고 미워할 수 있는 거예요. Бидэрийг тэр тийм итгэлээ ингээд сахин хадгалж байгааг хүмүүс харах юм бол харин ч одоо биднэрт дургуутсаж бидэрийг үзэн ядаж ч магадгүй. 그래서 사람들은 볼 수 없고 알아주지 못하지만 오직 하나님은 그것을 보시고 기쁘게 여기시고 아름답게 보신다는 거예요. Тэгэхээр нэг ёсонд тэр итгэлтэй байдал болол Бурхны нүдэнд бол хамгийн гоо үзэсгэлэнтэй болж харагддаг байх нэ. Тэгэхээр тэр гоо үзэсгэлэн бол гадны энэ ертөнцийн хүмүүс бол хараад ерөөсөө дээрээс гоё сайхан гэж харж чадахгүй. Тэгэхээр итгэл бол хүмүүсийн нүдэнд гоё сайхан харагддаггүй, харин Бурхан бидний дээр итгэлийг үнэхээр үзэсгэлэнтэй сайхан гэж олж хардаг байна. 그래서 이런 믿음의 마음을 갖고 있는다면 하나님은 그를 기뻐하시고 그에게 필요한 모든 일을 이루어 가십니다. Тэгэхээр ийм итгэлтэй зүрх сэтгэлтэй байх юм бол Бурхан олж хараад таалан сойрхож тэр хүнийг нэгдүгээр одоо шагнах болно. 그래서 하나님께서 기뻐하실 만한 생각을 항상 하고 있는 것이 우리의 마음을 믿음의 마음으로 단장하는 그런 방법인 거예요. За тэгвэл бидний одоо зүрх сэтгэлдээ дотоод зүрх сэтгэлийг яавал ийм итгэлтэй болгох вэ гэхээр бид нэр Бурханд тааламжтай зөв бодол санаатай байх юм бол тэр Бурханд тааламжтай зөв бодол санаа маань бидний дотоод ертөнцийг дотоод зүрх сэтгэлийг маань ийм итгэлийн зүрх сэтгэл болгож өгж идэг байх нэ. 또 아가서 1장 5절 어느 분이 한번 읽어주시겠습니까? За Соломоны дун номын 2장 5절요. 네, 1장 5절이요. 1-5-ыг нэг нь уншиж өгөөрэй. Соломоны дун номын 1-5. Соломоны дун 1-5. Кедарын майхан Соломоны хөшиг мэт харч гэлээ би үзэсгэлэнтэй Иерусалимийн огтоо. 아멘. 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 사람이 볼 때 외모가 얼굴이 검고 보기 안 좋은 그런 모습을 여기 술라미 여자가 이렇게 갖고 있었죠. Бид мэдэж байгаачлан Соломоны одоо хайртай бүсгүй нь болохоор шунэм эмэгтэй байсан тийм. Тэр шунэмчүүд болохоор юм хар бараанд зүс царайтай. Тэгэд энэ нь бол хүмүүсийн нүдэнд бол тийм ч тааламжтай, үзэсгэлэнтэй харагддаггүй. 그래서 그 모습이 외형적인 외모가 짐승 가죽으로 장막 친 것처럼 그렇게 별로 보기가 안 좋았다고 외모가 그렇게 안 좋았다고 그렇게 말씀하고 있어요. 그 짐승 가죽이라는 말이 왜 나오는 거죠? 이 계달의 장막이라고 지금 나오죠? 네. 이게 짐승으로 친 장막입니다. За тэгээд энэ эмэгтэй болохоор өөрөөгөө юу хэлсэн бэ гэхээр Кедарын майхан Соломоны хөшиг мэт гэсэн байна. Энэ Кедарын майхан гэдэг нь болохоор тэр амьтны арьсаар хийсэн, амьтны арьсаар одоо арьсаа тохож одоо хийдэг тэр майхан хэлж байгаа. Тэгээд амьтны арьсаар одоо хийсэн майхан шиг миний зүс царай бол тийм гоё биш. Тэгээд бас дээрэс нь хар арьстай гэж хэлсэн байна. 그러나 그 속마음은 예수님만 사모하는 그 마음이 가장 귀한 재료로 그 꾸며놓은 솔로몬의 휘장처럼 그 안은 전혀 다르게 아름답다라는 거죠. Гэтэл тийм ч гэлээ би үзэсгэлэнтэй шүү Иерусалимийн огтоо гэж байна. Яагаад үзэсгэлэнтэй гэсэн бэ гэхээр хэдий тийм гаднаа болохоор тэр Кедарын майхан шиг тэгээд бас дээрэс нь харж гэлээ
миний дотоод зүрх сэтгэл бол зөвхөн эзэнд итгэж найддаг учраас эзэндээ хайртай учраас миний дотоод зүрх сэтгэл бол үнэхээр үзэсгэлэнтэй яг Соломоны тэр хөшиг шиг тийм одоо үзэсгэлэнтэй юм гэж хэлж байна. 우리가 사람의 판단과 평가보다는 하나님께서 어떻게 보시는가가 중요한 것이고요. Тэгээ хүмүүс намайг яаж харж байна, намайг юу гэж үнэлж дүгнэж байна гэдгээс илүү Бурхан намайг яаж харж байна гэдг нь илүү чухал үнцэнтэй. 사람은 보고 알아주지 못해도 Тэгээ хүмүүс 하나, намайг 하나님께서 인정해 주시는 것이 그게 가장 우리에게 필요한 귀한 일입니다. хүмүүс намайг мэдэхгүй, танихгүй, үнэлдэггүй байлаач гэсэн Бурхан намайг таньдаг, мэддэг байх нь илүү үнцэнтэй хэрэг юм аа. 그리고 성류가 열리면 그 안에 아름다움이 바깥으로 드러나는 것처럼 성도의 아름다운 내면은 안 보여도 그것이 드러날 때가 옵니다. 죄송합니다, 목사님. 네. 자꾸 끊겨서 다시 아. 말씀해 주시네요. 예. 그 내면의 아름다움이 안 보여도 성류가 열리면 그 속의 아름다움을 보는 것처럼 숨겨진 아름다움이 사람들에게 보여지고 알려질 때가 온다는 거죠. За тэгээд нөгөө анарын тухай ярьж байгаад одоо энэ сэдэв маань холбогдож байгаа шүү дээ. Тэгэхээр анар гэдэг жимсийг ингээд задлаад тий гаднах ингээ хальсыг задлаад нээгээд үзэх юм бол тэр дотор нь байгаа тэр гоо үзэглэн ил болж харагддагтай адилхан хэдийгээр одоо хүмүүс намайг гаднаас нь хараад ерөөсөө мэдэхгүй байгаа ч гэсэн хизээ нэгэн цагт миний энэ гадаад өнгө үзэмж эс илүү дотоод зүрх сэтгэлийн маань гоо үзэглэн ил гарч ирэх цаг ирнэ. Тэр үед хүмүүс миний дотоод тэр жинхэнэ гоо үзэглэнг олж харах болно. 아가서 4장 3절 보시면은요. За Салманы дуу номын 4:3-ыг харах юм бол 너울에 감춰 있는 얼굴을 가리운 너울에 감춰 있는 뺨은 성류와 같다고, 성류 한쪽과 같다고 그렇게 기록돼 있어요. 4-р 4-3 эшлийн төгсгөл хэсгийг харах юм бол хацар шанаач нь гэвлүүр цаанаас хувааж тавьсан анар жимс мэтээ гэсэн байна. 여기서 뺨은 그 입과 관계돼 가지고 이렇게 말을 하는 행동을 말하는 모습이 이것이 뺨으로 이렇게 그 표현되고 있습니다. хацар шанаа гэдэг нь болохоор за энэ юу мессеж өсөөрөд ирвэ. хацар шанаа гэдэг нь болохоор одоо нөгөө хүний энэ ярьдаг хэсэг байна тийм ээ. Ярихад оролцдог юм хэсгүүд байгаа. Тэгэхээр энэ хацар шанааны хэсэг нь гэвлүүрийн цаана орсон байна гэдэг нь болохоор тэр хүний яриа болон тэр үйлдэл нь бол ил харагдахгүй байгааг хэлж байгаа. 네. 숨겨져 있는 내면의 신앙이, 내면의 아름다움이 말로 표현될 때 그때 그 사람의 아름다움이 눈으로 발견되고 보이는 거죠. Тэгээд энэ хазар шанааг ингээ гэвлүүр одоо нөгөө араб хүүхнүүд ч ингээд амаа ингээд таглчихсан юм гэвлүүр зүгцэн байдаг шүү дээ. Тэгээд тэр гэвлүүрийн цаана байна гэдэг чинь тэр яриа нь одоо ингээд ил харагдахгүй ингээд нуугдмал байна, далд байна гэсэн. Үүнтэй адилхан бид нар одоо нөгөө итгэл үнэмшлээ ярьж ич хүмүүст одоо танигдана шүү дээ, тий мэдэгдэнэ. Тэгэхээр бид нар одоо гэрчлээд энэ итгэлээ яриад эхлэх юм бол бид нарын одоо дотоод тэр гоо сайн сайхан бүхэн хүмүүст ил тод болно гэсэн үг. 지금 3분이니까 13분까지 10분 동안 쉬었다 하겠습니다. За 13 хүртэл 10 минут засварлаад ирэхэд болцъё.
이제 그다음에 이제 다섯 번째 작은 제목입니다. За одоо болохоор нөгөө 8 жижиг сэдвийн маань 5 дахь нь 기둥머리에 백합화를 만들어 다름. багны оройд сараан цэцгийн дүрс хийсэн нь. 어, 19절이고요. 19 дэх эшлэл. 19절 한 절 읽어 주시기 바랍니다. Багны орой дахь дог нь 4 тохой өндөр бөгөөд сараан цэцгийн дүрстэй байв. 아멘. 백합화라는 꽃이 담고 있는 의미가 있는데요. За энэ сараан цэцэг гэдэг цэцэг маань бас утга учиртай, утга илэрхийлж байгаа. 보통 사람들이 말하는 의미가 아니고 성경 원어 본래의 의미를 항상 말하는 겁니다. Гэхдээ энэ цэцэг болгоно нөгөө утга учиртай байдаг шүү дээ. Тэр утга учирыг ярьж байгаа юм биш. Библи дэх одоо сараан цэцгийн тухай сараан цэцгийн илэрхийлж байгаа утга. Библийн утга. 백합은 빛난다, 기쁘다. 빛난다, 기쁘다. 예, 빛이 나는 빛나는 거하고 그리고 기쁘다. 예. За утга нь болохоор гэрэлтэх бас баяр хөөр гэсэн баярлах баяр хөөр гэсэн тийм утгатай. 그러니까 빛을 받아서 빛이 나는 것이고 또 기쁜 것도 기뻐서 뛸 정도로 많이 기쁜 걸 말하는 거예요. Гэхдээ зүгээр л нэг гэрэлтэж гэлцэх биш бас зүгээр л нэг энгийн баяр хөөргийг байдгал баяр хөөргийг илэрхийлж байгаа ш. Энэ гэрэлтэх гэдэг нь болохоор өөрөө гэрэлтэж байгаа биш. Гэрэл хаа нэгдээс гэрэл аваад тэгээд гэрэлтэж байгаа хэрэг. Баяр хөөр нь болохоор бүр одоо баярлсандаа бүр өсөрч цогцох, өсөрч харах хэмжээнд баярлахыг хэлж байгаа. 또 하얗게 희게 되다라는 뜻도 있고요. За бас нэг утга нь болохоор цагаан буюу цагаарах гэсэн утгатай тийм ээ. 빛은 하나님의 цайрах гэх юм уу? цайрах. 빛을 받는다는 것은 하나님의 말씀을 우리 마음에 받는 걸 말하는 겁니다. За гэрэл авнаа гэдэг нь болохоор Бурхны үгийг авнаа гэсэн утгатай. 말씀을 깨닫고 말씀을 발견하게 되면 우리 그 사람의 마음이 놀라운 굉장한 변화가 있게 됩니다. Бурхны үгийг ойлгож ухаарад тэр утгыг олоод харах юм бол хүмүүсийн зүрх сэтгэлд маш гайхалтай өөрчлөлт явагддаг. 분별력을 얻게 되고 또 마음에 힘든 것들이 어둠이 다 사라지게 됩니다. Ялгах чадвартай болдог бас зүрх сэтгэлд байсан тэр хүнд хэцүү зүйл дарамт бас тэр харанхуй сүүдэр гэх мэт зүйлс алга болдгоо. 그러니까 그 결과가 기쁨을 얻는 것이고 기쁨을 얻는 түүний үр дүнд баяр хөөргийг бид нэр олж авдаг. 또 정결한 마음, 깨끗한 마음이 되는 거죠. За мөн бидний зүрх сэтгэл одоо цэвэр ариун цагаан цайлган болдгоо. 이 백합화가 내면의 아름다움이라는 것을 또 다른 성경이 말씀하고 있는데요. Энэ сараан цэцэг бол бидний дотоод гоо сайхныг илэрхийлдэгэ гэдэг тухай өөр бас ишлэлдэр байдаг. 아가서 2장 1절과 2절입니다. Соломоны дуу намын 2-ын 1-2 дугаар ишлэл. 1절과 2절 누가 한번 읽어 주십시오. Нэг нь уншаад өгөөрэй.
1 2 гэсэн тий. Мгм. Уруулаараа шимэнхэн намайгаа тэр үнсэг учир нь хайр чинь дарснаас ч таатай. 아멘. 아가서 2장 1절 2절이죠. 예, 맞아요. 솔로몬의 동 2인 1 2. 2-1 2 би 1-2 уншчих. За 2-1 2. Би Шароны нэгэн сарнай бил хүндийн сараан л юм да. Махирсын дунд сараан цэцэг ямар билээ. Миний хайрт эмс охтуудын дунд тийм ажээ. 아멘. 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 여기 술람의 여자는 자기가 백합화라고 했는데 골짜기 가운데 백합화라는 말씀이 오늘 지금 읽은 말씀이죠. 네, 자, энэ шуним эмэгтэй өөрийгөө саран цэцэг гэж зүйрлсэн байна, тийм ээ. Энэ тэр тусмаа махирсын дундах саран цэцэг гэж хэлсэн байна. 골짜기는 어둡고 답답하고 전혀 기쁨을 느낄 만한 그런 곳이 아닌 거예요. За уучлаарай. Нэгдүгээр ишлэгийг нь ярьж байгаа юм байна. Бил хүндийн саран цэцэг гэсэн. Тэгээ бил хүндий газар гэдэг бол тэр уулын доор хормой бил тэгээд хүндий газар хэлж байна. Ерөөсөө одоо нар тусахгүй тий нар нэг тусаад байдаг газар биш бас юу тийм баяр хөөр төрхөө тийм газар биш. 또 가시나무 가운데 있기 때문에 좋은 것을 받지 못하고 찌르기만 하는 그래서 별로 좋은 것이 없는 그런 환경 가운데 백합화가 있는 겁니다. Тэгээ бас махирсын дундах сарнаа гэсэн. Махирс гэдэг нь болохоор яг ямар ургамал гэдгийг сайн мэдэхгүй байна л да. Ийм юу өргөстэй юм да зэрлэг ургамал юм уу да. За тэгээ тийм ургамал дунд сараан цэцэг хичнээн одоо байлаач гэсэн ерөөс одоо тэгж тэр дундаас одоо онцолж харагдахгүй бас тэгээд тэр дундаас гарч ирж өөрийгөө одоо гайхуулж чадахгүй гоо цэглэн нь тэр махирсад дарагдаад ингээд далтлагдана. 이런 악조건 가운데서도 기뻐할 수 있는 이유는 하나님께로부터 빛을 받았기 때문이죠. Тэгэхээр одоо нөхцөл орчин хүрээлэн байгаа зүйлсийг ингээ харах юм бол ерөөсөө тэгэж одоо гэрэлтэж тийм ээ гялалзаж өнгө зүсээ гойцол ингээ гайхуулж чадхаар тийм нөхцөл байдал биш байсан ч гэсэн энэ сараа ингэж гэрэлтэж чаддаг нь Бурхны үгийг авсан учраас юм аа. Авсан учраас ийхүү тэр гэрлийг авсан учраас гэрэлтэж чадж байгаа. 빛과 같은 말씀을 받으면 우리가 잠에서 깨어나고 또 심령이 새로워집니다. Тэгэхээр бид нэр ч гэсэн Бурхны одоо энэ яг гэрэл мэт үгийг хүлээж авахаараа нойрноосоо сэрж бидний зүрх сэтгэл сэрэгдэгэ, гэрэлтдэгэ. 그래서 빛을 받은 그 결과는 마음에 큰 기쁨으로 주어지는 거예요. Тэгээд тийхүү гэрлийг авсаны үр дүнд баяр хөөр дүүрч ирдэг. 말라기 4장 2절 지금 성경 읽으실 만한 분이 지금 몇 분 안 계셔서 오늘 수고스럽겠지만 우리 통역 선생님이 말라기 4장 2절 읽어주십시오. За Малах 4:2-ыг орчуулагч уншаа. Гэвч миний нэрээс эмээгч та нарын төлөө зөв шударгын нар нь эдгэрлийн жигүүртэй мандана. Та нар урагш явж хашаанаас гарсан туглууд мэд харайлгах болно. 아멘. 아멘. 의의 태양이신 하나님께 빛을 받은 심령은 송아지가 뛰는 것처럼 그렇게 큰 기쁨을 얻는다는 말씀이죠. Зөв шударгын нар болсон Бурхны тэр гэрлийг хүлээж авсан итгэгч нар бол яг л тэр хашаанаас гарсан эрхчлөөдөө туглууд мэд байх болно гэж хэлсэн байна. 여기 이제 그다음 여섯 번째 작은 제목이요. За дараа нь 6 дахь жижиг сэдв. 성료를 그물에 다름.
아, 음, 안rik 아, 음, 잠시만요. 지금 몇 절이에요? 20절입니다. 8절. 그물을 아, 아, 안rik торон чимэглэл дээр уралсан нь. 20절 한번 읽어 주십시오. За 20 дугаар эшлэлдэн гараа. Хоёр багнын оройдох догууд цүлхийсэн торон чимэглэлтэй бөгөөд 200 ширхэг хүрэл анарыг дог тусбар дээр игнээ үүсгэн уралжээ. 여기 아까 여기 18절의 내용과 이렇게 연결되는 똑같은 내용인데요. За энэ нь болохоор 18 дугаар эшлэлтэйгээ холбогдож байгаа адилхан агуулга юм байна. 아까는 석류의 내면 석류의 속의 모양을 설명했습니다. 18 дугаар эшлэлдээ болохоор бид нар тэр анар гэдэг жимсний тухай түүний гаднах ба доторх шинжтэй дүр төрх нь өөр байдаг тухай ярьсан байгаа. 근데 지금은 석류의 위치, 달려 있는 위치, 그 위치를 말씀하는 건데요. Харин одоо 20 дугаар эшлэлдэр нь болохоор тэр анарын байрлал одоо хаана байрлуулсан байна вэ гэдэг талаар тайлбарлаж байгаа. 석류 모양이 그물에 달려 있기 때문에 밑에서 이렇게 높이 올려다보는 이렇게 밑에서 이렇게 볼 수 있는 그런 위치에 있는 거죠. Байршлын хувьд харах юм бол энэ 200 ширхэг хүрэл анар нь тэр дог дээр уралсан торон чимэглэл дээр урлагдсан. Тэр нөгөө торон чимэглэл нь болохоор тэр доггийг ингээ хувцсан байртай гэд байрлаж байгаа гэж үзэх юм бол тэр торны ирэмгээр нь одоо эмжээр маягаар ингээд анарууд ингээд бэнжигнүүд байж байгаа гэх юм уу. За тэгэхээр доороос нь ингээд хүн дээш өлгийгээд харахад тэр анарууд нь харагдаж байхаар бүтээсэн байрлуулсан байна. 이 석류라는 말에 그 뿌리말, 어근, 그러니까 이 근본적인 뜻을 아까는 설명을 못 했는데요. 다시 말씀해 주실래요? 이 석류라는 말에 본래 뜻이 있는데 그걸 아까는 설명 못 했습니다. За энэ анар гэдэг жимсний тухай бид нар түрүүн яриад өнгөрсөн байгаа. Тэгэхээр анар гэдэг үгний утга нь бас байгаа. Тэр талаар яриаггүй байна. 석류는 들어올려진 자라는 의미를 갖고 있는 말입니다. Анар гэдэг нь болохоор дээш өргөгдсөн гэсэн утгатай. 하나님 앞에 합당한 마음가짐을 갖고 있는 자는 그것이 드러났을 때 사람들 앞에 높이 올려지게 되는 것입니다. Хүмүүс бурхны өмнө зүй зохистой зөв бодол санаатай хүнийг бурхан ийхүү дээш өргөж бүх хүмүүс харагдахаар дээш өргөмжилж өгдөг. 다윗이 항상 올바른 생각과 올바른 마음을 갖고 있었다고 몇 번 설명했지 않습니까? Давидын талаар ярихдаа хэд хэдэн удаа өгүүлсэн байгаа тийм ээ. Үргэлж тэр зөв бодол санаатай, зөв зүрх сэтгэлтэй явдаг байсан гэж. 그래서 사무엘하 23장 1절에 보면은요. 23장 1절? 예, 사무엘하 23장 1절이요. За, 2-р Самуэль 23-ын 1-ийг харах юм бол 거기에 그 다윗을 이게 높이 올리운 자라고 이렇게 기록되어 있어요. Давид хэлсэн үг байгаа. Тэгээд өөрийгөө хэлэхдээ өндөрт өргөмжлөгдсөн Есийн өвгөн Давид тунхаглаж байна гэж хэлсэн үг. 하나님에 의해서 들어 올려졌다라는 의미가 있죠.
Энэ өндөрт өргөмжлөгдсөн гэдэг нь одоо өөрийгөө өргөмжилсэн гэсэн утга биш те, хэн нэгэн түүнийг өргөмжилсэн гэсэн үг биш те. Тэр нь л бурхан юм аа. Бурхан түүнийг өндөрт өргөмжилж өгсөн. 그래서 높임받는 그 다윗을 많은 사람들이 우러러보고 존경했다라는 거죠. Тэгж өндөрт өргөмжлөгдсөн Давидыг олон түмэн харж түүнийг хүндэтгэл хардаг байсан. 사무엘상 2장 1절에는요. 1-р Самуэль 2-ын 1-ээр 2장 1절 예, 2장 1절에 2-ын 1-ээр 한나가 자기 뿔이 높아졌기 때문에 마음이 기쁘고 즐거웠다고 그랬어요. Ханнагийн залбирал гарч байгаа. Тэн дээр эзнийхээ дотор эвэрмэн бас өргөгднөө гэж хэлж байна. 하나님께서 한나에게 권세를 주셨다는 말씀인데요. Энэ эвэрмэн өргөгднөө гэдэг нь одоо эзэн бурхан түүнд эрх мэдлийг өгсөн гэсэн үг юм. 그럼 한나의 마음이 어떤 마음이었습니까? Түүний дараа Ханнагийн зүрх сэтгэл ямар байсан бэ? 자기를 괴롭히는 대적 분인나에 대해서 감정으로 대하지 않고 자기 마음을 아름다운 마음으로 바꾸기를, 그러니까 믿음의 단장을 하기를 힘쓰고 애썼던 겁니다. Тэр баяр хөөрөөр дүүрсэн зүрх сэтгэл нь баяр хөөрөөр дүүрсэн тэгээд бас өөрийг нь одоо өөрт нь дайсагнаж өөрийг нь басамжилж байсан Бениньягийн эсрэг одоо адилхан одоо тийм мөн мухавгаар дайрч давчлаагүй, харин ч өөрийгөө явдал үйлийг зүрх сэтгэлээ маш одоо хямгадаж төлөвшсөн байдлыг харуулсан. 그래 믿음으로 시험을 이겨서 그 신학 인격이 아름답게 되니까 한나의 어려움이 사라지고 한나가 높여지는 그 결과가 온 거죠. Тэр энэ юу ингэж эзэн өргөмжилж өгсгөөс нь өмнөх зүрх сэтгэлийг ярьсан юм биш үү сая? Ингэж одоо эзэн өргөмжилж өгөхөөс өмнө Ханагийн зүрх сэтгэл ямар байсан бэ гэхээр Бенинья өөрийг нь ингэж басамжилж өргөтгөө гэж илдээр доромжилж байсан ч гэсэн Бенинья хариуд нь яг өөртөө адилхан тэгэж хэрүүл урал хэлж одоо гоёлаа доромжилж гутаагаагүй, харин одоо явдал үлээ хямгадаж бурхны өмнө ингээд итгэлээр очсон байгаа. За тэр үед нь бурхан түүнийг ингэж өргөмжилж өгсөн байна. За үүний үр дүнд одоо түүний зүрх сэтгэл нь баяр хөөрөөр бэлгсэн. 제가 말 표현이 굉장히 좀 복잡하게 말을 하기 때문에 좀 어려움이 있으실 건데요. 하여튼 좀이라도 하여튼 좀 뭐가 좀 확실하지 않다면 뭐 주저없이 물어보세요. 제가 표현이 좀 복잡해요. 제가 말 표현이. 그래서 우리가 어려움 겪는 것은 우리의 변화를 촉구하시는 하나님의 부르심입니다. 무엇을 촉구하시는? 우리의 마음의 변화, 신령 변화를 촉구하시는 하나님의 부르심이에요. За тэгэхээр бидний зүрх сэтгэлд одоо янз бүрийн зовлон, гониг юм уу бэрхшээл гэж тохиолддог нь ямар учиртай вэ гэхээр биднийг өөрчлөгдөөсэй гэсэн бурхны хүсэл юм аа. 어려움이 물러가기를 열심히 기도하는 것보다 내 심령 변화를 위해서 기도하면은 그 문제가 더 확실하게 해결되고 어려움이 물러갑니다. Тэгэхээр бид нэр ямар нэгэн бэрхшээл, асуудал тулгарлаа гэхэд тэр асуудал бэрхшээлийг одоо арилгаж өгөөч, эсвэл алга болгож өгөөч, шийдэж өгөөч гэж залбирхаасаа илүү түүгээр дамжуулан миний зүрх сэтгэл яаж өөрчлөгдөх ёстой вэ? Зүрх сэтгэлээ өөрчлөхийн төлөө залбирх нь илүү зөв арга зам юм. 그래서 시험을 이긴 믿음은 반드시 인정을 받고 사람들 앞에 높임 받는 그 결과가 반드시 오는 겁니다. Тийхүү тэр бэрхшээл сорилтыг ялан дийлсэн итгэл бол заавал хүмүүст хүлээн зөвшөөрөгдөж
илчлэгддэг. Тэгээд түүний үр дүнд бол тэр эрх мэдэл, баяр хөөр бас зүрх сэтгэлийн өөрчлөлт бидэнд ирдэг. 시험을 이기면 높아진다고 지금 설명했습니다. Тэгэхээр ерөнхийдөө тэр сорилтыг ялах юм бол өргөмжлөгддгөө гэж тайлбарлаад байна. 시험을 이긴다는 것은 내가 내가 낮아지는 일이 있더라도 자기를 낮출지언정 높이지 않는 거예요. Сорилтыг ялна гэж юу хэлж байгаа вэ гэхээр би өөрөө одоо дорд орж исэн ч гэсэн хамаагүй 다시 시험을 이긴다는 것은 내가 낮아지더라도 하나님의 뜻대로 행하는 것이 그게 시험을 이기는 겁니다. дорд болгогдсон ч хамаагүй бурхны хүсэл тааллыг биелүүлэхийг л хэлж байгаа юм. Тэр сорилтыг ялан дийлнэ гэдэг нь. 그러면 잠깐은 낮아지지만 시간이 얼마 지나지 않아서 다시 이렇게 높임받게 됩니다. 그 сорилтыг ялан дийлнэ гэдэг бол өөрөө дорд болгогдсон ч хамаагүй бурхны хүсэл тааллыг л дагахыг хэлж байгаа. За тэгж бурхны хүсэл тааллыг дагах үед бид нэр төр зуур ингээд дорд болгогдож магадгүй тэгсэн ч гэсэн дараа нь бурхан эргүүлээд өргөмжилж өгдөг. 낮아진다는 것은 하나님의 뜻대로 하는 것을 이해하지 못해서 비방하고 무시하는 것이 그걸 받는 것이 낮아지는 것이죠. Дорд болгогдно гэж юу хэлж байгаа вэ гэхээр хүмүүс бурхны тэр таалал хүслийг мэдээгүйгээсээ болоод бид нарыг одоо доромжилж дарлаж дорд болгож байгааг хэлж байгаа юм. Тэгжэл бид нар одоо бусдын мэдэхгүй бурхны хүслийг мэдэхгүй хүмүүсээс болж л тэдэнд гიშгэгдэж төр зур дорд болгогддог гэдгийг хэлж байгаа. 이것이 예수님이 말씀하신 자기를 높이는 자는 낮아지고 자기를 낮추는 자는 반드시 높아진다는 말씀입니다. За тэгээд Есүсийн хэлсэн үг байгаа шүү дээ, тийм ээ. Өөрийгөө өргөмжлөгч нь дорд болгогдно, өөрийгөө даруй болгогч нь өргөмжлөгдөх болно гэж хэлсэн. Яг гэдэг нь яг л энэ утгыг илэрхийлж байна. 잠언 25장 7절 적어 놓으시고요. Сургаалт өгс 25-ын 7 гэд бичээрэй. 또 누가복음 14장 10절부터 11절. Мөн Лук 14-ийн 10-аас 10-ээс 1절. 11 14-ийн 10-аас 11 Лук. 이 두 구절은 공통적으로 낮추는 자가 높여진다라는 설명이 있는 말씀입니다. Энэ хоёр ишлэл сургаалт өгс 25-ын 7, Лук 14-ийн 10-аас 11 гэсэн энэ хоёр ишлэл бол саяны тайлбарлсан дорд болгогдогч нь өргөмжлөгдөх болно гэсэн утгыг тайлбарласан ишлэлүүд байна. 잔치집에 갔을 때 자기가 높은 자리에 앉으면 거기서 끌어내려짐을 거기서 이렇게 내려짐을 받지만 처음부터 말석에 가서 앉으면은 높이 올려지는 그런 일이 있다는 거죠. Найрын гэрт очоод шууд хамирт нь очоод суучих юм бол өөрийгөө тэгж өргөмжлөх юм бол тэр найрын даргад хөөгдөд доошо суух болно. Харин анхнаасаа очоод хамгийн захад хамгийн доор нь суух юм бол хүмүүс чамайг дээшээ гэж өргөж өгөх болно. өргөмжилж хөндлөх болно гэсэн. 자기를 높이는 자가 높임받는 것이 아니라 하나님의 뜻을 위해서 자기를 낮추는 자가 하나님에 의해서 높임을 받는 자입니다. Тэгэхээр эцэст яг жинхэнэ өргөмжлөгдөгч нь хин юм бэ гэхээр өөрийгөө өргөмжилсэн хүн бол эзээч өргөмжлөлийг хүртэж чадахгүй. Харин Бурхны хүслийн дагуу өөрийгөө дорд болгогч нь өөрийгөө даруй болгогч нь эцэст Бурхнаар өргөмжлөгдөх болно. 작은 일곱 번째 제목입니다. 작은 일곱 번째 7번. За одоо 7 дахь жижиг сэдв. 두 기둥의 이름. Хоёр багны
нэр. 거기에 이제 가로를 치고요. 가로를 치고 보아스와 야긴. За тэгээд ард нь дахиад хаалт нэгэд Яхин ба Боаз. 21절 한 절이고요. 21-р эшлэл. 21절만 한 절만 읽어 주십시오. За энэ эшлэгийг уншъя. Тэрээр хос багныг сүмийн үүдний танхимд босгов. Баруун талд босгосон багныг Яхин гэж нэрлэн, зүүн талын багныг Боаз гэж нэрлэжээ. 아멘. Аамен. 이 두 이름의 뜻을 말씀드리겠습니다. За энэ хоёр нэрийн утгыг хэлж өгье. 야긴이라는 말은 그가 세우신다. За Яхин гэдэг нэрийн утга нь болохоор тэр босгосон, тэр байгуулсан. 그리고 보아즈라는 말은 그에게 능력이 있다. За нөгөө Боаз гэдэг нэрийн утга нь болохоор тэр хүчтэй гэсэн үг. 그래서 기둥이 세워진 것처럼 우리 인간이 이 땅에 세워지는 것도 모두 하나님의 세우신 존재가 우리 인간입니다. За тэгэхээр энэ хоёр багны нэр одоо биднэрт утгыг хэлж байгаачлан бүхий л хүмүүсийн хувьд бол бурхан босгон байгуулж яаж бурхан тэр газарт одоо биднийг байлгаж байж л одоо амьдарч чаддгаа гэсэн үг. 긴 막대기와 같은 우리 인간이 항상 서 있는 것도 하나님께서 붙들어 주시기 때문에 서 있는 것이고요. Нэг урт саваа шиг хүмүүс бид нэр одоо хүмүүсийг урт саваа гэж зөвлөх юм бол саваа мод чинь ингээ ганцаараа тогтоод босоогоороо байгаад чаддгүйтэй адилхан бид нар хүмүүс биднийг ч гэсэн саваа мод гэж үзэх юм бол энэ саваа мод ингээд босоогоороо тогтоод амьдраад зогсоод байж унчихгүй шиг ингээд байж байгаа нь бурхан биднийг тогтоон барьж байгаа учраас юм. 우리가 어떤 일을 맡아서 감당하는 그런 세워짐도 하나님께서 시키시고 하나님께서 감당케 하시는 겁니다. Бас биднэрт ямар нэгэн одоо алба үүрэг тийм ээ албан тушаал ч юм уу үүрэг даалгавар оногдоод бид нар тэр ажлыг тэр үүрэг даалгаврыг хийж байгаа маань ч гэсэн бурхан биднийг босгон байгуулж өгсөн учраас тэр үүрэг даалгаврыг гүйцэтгүүлэхээр томилсон учраас бид нар хийж чадчихаг. 이런 사실을 우리가 항상 생각하면은 감사하는 마음이 나오고 하나님의 뜻대로 모든 일을 하려는 마음이 나오는 겁니다. Энэ бүхнийг бид нэр үнэхээр одоо мэдчих явах юм бол ойлгож хүлээн авах юм бол өөрөө ирэхгүй бид нар дотроос талархал гарах болно. Бас бүх зүйлийг Бурхны хүслийн дагуу хийх хүсэл төрөх болно. 하나님의 붙드시는 은혜를 우리가 잊어버리면 하나님의 뜻을 거스리는 그런 잘못된 행동이 나오는 거죠. Тэгэхээр бид нарыг ийхүү тогтоон барьж яадаг, бид нарыг босгон байгуулж яадаг Бурхны нэгүслийг бид нар хэрвээ мартах юм бол, умартчих юм бол бид нарын хийж байгаа бүхэн Бурхны тэр хүсэл тааллын эсрэг болох болно. 신명기 32장 6절 우리 통과자매님이 신명기 32장 6절 읽어주십시오. Дэд хууль намын 32-ын 6-аг уншъя. Харлахан хийгээд мулгуу ардуудаа та нар эзэнд ингэж хариу барьж байгаа юм уу? Чамайг бүтээж, чамайг бий болгож, чамайг тогтоосон тэр эцэгч нь босоо. 아멘. 우리를 만드셨을 뿐만 아니라 항상 우리에게 필요한 힘과 우리에게 그 목숨을 주고 계신 것을 잊어버리면 안 된다는 말씀이죠.
За энэ үндэсний нэгшлэл бол Бурхан биднийг бүтээгээд зогсохгүй бид нарыг тогтоом барьж байдаг. Бас биднэрт амийг өгч амьд байлгаж бас бидэнд хүч чадлыг өгч байдаг. Тэр Бурханы нэгүслийг мартаж болохгүй гэсэн утгатай ишлэл байна. 근데 이스라엘 백성들이 그것을 생각하지 못해서 그런 일을 하시는 하나님께 실망시켜드리는 그런 잘못된 일을 했다라는 거죠. Гэтэл Израилийн ард түмэн болохоор харлаган мулгуу байж тэр Бурханы тэр нэгүслээс татгалзсан урвсан байгаа. Ингэснээр Бурханыг маш ихээр Бурханы урмыг хугалсан. 그러나 다윗은 하나님의 그런 은혜를 언제나 잊지 않았다고 그랬습니다. Харин Давид болвол Бурханы тэр ивэл нэгүслийг хизээч мартаж байгаагүй гэсэн. 사무엘하 5장 12절에 보면은요. 2-р Самуэль 5-ын 12-ыг харах юм бол 여호와께서 자기를 세워주신 것을 알고 있었다는 것이고요. эзэн өөрийг нь өргөмжилж өгсөн гэдгийг Давид ухаан ойлгож байсан гэж байна. 자기를 통해서 이스라엘 나라를 다른 나라보다 높이신 것을 다윗이 알고 있었다는 것인데요. Тэгээ эзэн өөрийг нь өргөмжлөж зогсохгүй өөрөөр нь дамжуулан Израиль гэдэг улсыг бусад бүх хаанчлалуудаас өндөрт өргөсч өгсөн гэдгийг Давид ойлгож байсан. 잠깐만 생각해서는 항상 알고 있지 못하고 늘 생각할 때 늘 알고 있는 것입니다. 다시 말씀해 주세요. 네. 잠깐만. 여기 다윗이 알고 있었다는 것은 잠깐 생각해서는 알고 있을 수가 없고 항상 생각했기 때문에 늘 알고 있었던 거죠. За тэгээ энэ 2-р Самуэль 5:12 дээр Давид ухаан ойлгожээ гэж байна. Тэгээ энэ ухаан ойлгоно гэдэг нь болохоор зүгээр л одоо төр зөөр ингээл гинт сандаг байсан гэсэн үг юусоо биш. Үргэлж тэр тухай боддог байсан гэсэн утга явж байгаа. Гинт нэг хаяахан сандаг. Тэрийг одоо хэлж байгаа юм биш. Үргэлж тэр талаар боддог байсан. 산даг дурсдаг байсан гэсэн үг. 반대로 사울왕은 하나님이 자기를 세우셨음을 생각하지 못했고 잊어버렸죠. Эсвэргээр Саул хаан болохоор Бурхан өөрийг нь өргөмжилсөн, хаан болгосон гэдгийг ерөөсө боддгоо мартчихсан байсан. 그러니까 그걸 잊었기 때문에 하나님의 말씀을 그대로 따르고 순종하지 않았던 것입니다. Тэгээ нэг л мартчихсан учраас Бурханы тэр үгийг дуулууртай дагалгүй зөрчсөн байгаа. 하나님께서 자기를 세우고 계심을 사울처럼 생각하지 못하면 그래서 말씀을 거역하면 하나님도 더 이상 사울을 세워주지 그래서 않으셨던 겁니다. Яг л Саул хаан шиг Бурхан өөрийг нь тогтоон барьж байгаа шүү. Бурхан өөрийг нь ингэж одоо босгож өгч байгаа шүү гэдгийг санахгүй, дурсахгүй, мартчих юм бол Бурхан яг л тэр Саулаас өөрийнхөө ивэл нэгүслийг буцаагаад авчихсантай адилхан биднэрт ч гэсэн тиймгүй хандах болно. 우리가 목회를 할 때 이 사역은 하나님이 하시는 거라고 생각하는 자에게 하나님은 일하심을 나타내십니다. Бид нэр одоо бүгд хончлын ажлыг хийж байгаа тийм ээ. Тэгээд энэ хончлын үйлчлэлийг хийж байхдаа Бурхан намайг энэ байр суурин дээр байлгаж байгаа шүү, барьж тогтоож байгаа шүү гэдгийг хэрэг мартах юм бол Бурханы ажил цаашид надаар дамжиж хийгдэхгүй. 근데 하나님이 하시는 일을 가지고 자기가 하는 걸로 생각하면 하나님이 거기에 대해서 일하지 않으셔. Харин Бурхан энэ ажлыг хийж байгаа. Бурхан надаар дамжуулан үүнийг хийж байгаа гэдгийг үргэлж санаж явах юм бол Бурхан цаашдаа улам бүр
илүү ихээр ажиллах болно. Бид нэр дамжуулав. 그래서 하나님의 성전된 우리는 하나님으로 말미암아 항상 살아간다라는 것을 늘 기억해야 함을 이 기둥의 이름이 알려주는 것입니다. Тэгэхээр бурхнаар босгогдсон байгуулагдаж бурхнаар тогтоогдож байгаа бид нар үргэлж одоо бурхан л намайг энд тогтоом барьж байгаа шүү. Бурхны ачаал би амьд яваа шүү. Ингэж үйлчилж байгаа шүү гэдгийг үргэлж санаж явах хэрэгтэй. Тэхийн бол бурхан хүч чадлыг өгч тогтоом барьсаар байх болно гэдгийг энэ хоёр багны нэр бидэнд сургамжилж хэлж байна. 그다음에 보아스란 이름은 하나님께 능력이 있다라는 뜻인데요. Дараагийнх нь нэр болохоор Боас гэдэг нэр. Энэ Боас нь болохоор бурхан хүчтэй, бурханд хүч байдаг гэсэн утгатай. 이 말의 뜻은 우리가 사람의 이름을 생각하면 더 이해하기가 쉽습니다. За энэ утгыг бид нар ойлгохдоо нэгэн хүний нэрийг санах юм бол илүү сайн ойлгоно. 룻기에 나오는 그 나오미의 친족, 그 엘리멜렉의 친족, 그러니까 룻기에 나오는 보아스라는 인물이 바로 지금 이 말과 똑같은 말의 이름입니다. Рут номон дээр гардаг Элимелехийн хамаатан Боас гэж залуу гарч байгаа тийм ээ. Тэр Боасыг санахад бид нар одоо энэ багны нэрийг маш сайн ойлгож бас тогтоож авах болно. 룻기 2장 1절 말씀 한번 읽어 주십시오. Рут 1장 2절? 2장 1절? 2장 1절이요. 2-ын 1. 제가 읽어요? 아니면 다른 우리 교수님? 학생 중에 누가 읽어 주시죠? 어디나다스 нэг нь шатгурээ Рут 2-ын 1. Манайхнаас унших юм байна уу? За Рут 2:1 Номид нөхрийнх нь хамаатан болох баян нэр хүндтэй хүн байжээ. Тэр хүн Элихемийн ургийнх бөгөөд нэрийг нь Боаз гэдэг байлаа. 아멘. 여기에 이 보아스를 가리켜서 그 힘이 있는 자라고 유력한 자라고 그렇게 기록되어 있죠. Тань Боасын тухай тайлбарлаж хэлэхдээ баян нэр хүндтэй хүн гэсэн байна. 근데 이 힘은 보아스의 힘이 아니라는 겁니다. Монгол 성경에는 정확하게 힘이라는 말은 없고, 예. 그가 부자이며 그 명예롭다. 명예롭다요? 명예가 있었다. 그런. 네. 명예가 있었다. 여기에 지금 존경받는 사람이었다. 그런. 존경받는 사람이었다. 여기 보면은 이게 원어를 놓고 이제 얘기하면은요, 유력한이라는 말이 강한 힘, 그 한국말로 유력인데 여기 이제 강한 힘이라는 단어가 여기 있어요. 이제 강한 힘이 강한 힘의 남자 그렇게 돼 있습니다. 그러면 그 두 단어가 있어요? 아니면 하나만 있어요? 그가 나오미의 그 남편의 친족 중에서 친척 중에서 두 단어 강한 힘이 있는 사람이다. 이렇게 되어 있어요? 예, 강한 힘이 있는 사람이다 그렇게 되어 있어요. 여기는 부자이고 또 존경받는 자. 이렇게. 네, 예. 이제 그걸 실제 강한 힘이 그런 식으로 보여졌기 때문에 그렇게 이제 번역을 할 수 있겠죠. За, Боасыг тодорхойлохдоо баян нэр хүндтэй хүн гэж байна тий. За, энэ нь бол нэг ясандаа одоо чадaltaй хүн, одоо хүчтэй хүн л гэсэн утгатай. 보아스에게는 하나님의 힘의 일하심이 나타난 것이고요.
Тэгээ баян байна, нэр хүндтэй байна гэдэг нь бурхны тэр хүч түүнд өгөгдсөн байсан гэсэн үг. Тэгээ зүгээр баян чинэлэг хүн байсан гэж хэлээгүй. Баян хэрнээ бас нэр хүндтэй байсан гэдэг нь бурхнаас тэр эд баялаг ирж нэр хүнд ирсэн гэсэн үг. 그 일하심의 결과가 부유함으로 또 존경스러움으로 그렇게 결과가 나타난 겁니다. Бурхны хүч түүнтэй хамт байснаар, бурхны хүч түүний дээр ажилласнаар тэр бурхны хүчийн үр дүн нь баян болон нэр хүндтэй байдлаар түүний амьдралд илэрч байжээ. 그럼 그런 힘이 보아스의 힘이 아니라 하나님의 힘이라는 것을 보아스의 이름이 그것을 알려주는 거예요. Тэгэхээр энэ Боаз гэдэг хүн маань өөрөө одоо тэр хүчтэй бурхан хүч эдэг гэсэн утгатай нэр байх нь шүү дээ. Тэгэхээр Боазд байгаа тэр баялаг болон нэр хүнд нь бол Боазын өөрийнх нь биш. Яг тэр нэрэнд нь байгаа шиг бурханых байгаа. Тэгээд бурханы тэр хүч нь түүний амьдралд ингэж баялаг ба нэр хүндээр илэрсэн байна. 똑같은 룻기 3장 11절 한번 보시기 바랍니다. Даман Рут номын 3:11-ийг харъя. 거기 한번 읽어주십시오. Би уншия. Охин минь одоо бүү чиний хэлсэн бүгдийг би чиний төлөө хийнэ. Хотын бүх хүн чамайг зохистой сайн эмэгтэй гэдгийг мэднэ. 그럼 여기 이 여자가 어떤 여자라고 그렇게 지금 번역되어 있습니까? 성경이? 합당한 착한 여자. 착한 여자. 지금 지금 착한 여자라고 되어 있는 이 단어하고 아까 보아스에 있는 그 단어가 하일이라는 영어인데 그 단어랑 이 단어랑 같은 단어예요. 하일이? 그러니까 아까 저기 뭐 부유하고 존경받고 그 단어하고 여기 지금 룻에게 붙은 지금 이 표현하고 같은 단어예요. 히브리 말이 같은 단어입니다. 그 보아스의 그 유력하다는 그 단어와 이 합당하고 좋은 여자, 착한 여자 이 단어가 똑같은 말이라고요? 똑같은 히브리어 똑같은 말이에요. За энэ 3:11 дээр болохоор одоо энэ хэнийг хэлж байгаа, Рутыг хэлж байгаа шүү дээ, тий. Охин минь одоо бүү чамайг энэ хотынхан бүгдээрээ зохистой сайн эмэгтэй гэдгийг мэднэ гэсэн ба. Энд гарч байгаа зохистой сайн эмэгтэй гэхэд хэрэглэгдэж байгаа үг, зохистой сайн гэдэг үг болон хоёрын нэгдэр Боазыг хэлэхдээ баян нэр хүндтэй хүн гэж хэлсэн. Энэ хоёр үгийн еврей утга нь бол яг адилхан нэг үг байдаг гэж. 그러니까 보아스가 갖고 있는 그 재산도 없고 보아스가 남자인데 남자처럼 육체 힘도 없는 그런 여인이다 보니까 이 힘이라는 말을 그렇게 그대로 번역할 수가 없었겠죠. Гэхдээ одоо яг энэ одоо Солонгос Библийн утга болохоор дандаа ингээ хүч чадал гэдэг үгээр орчуулагдаад байгаа байхгүй юу? Одоо энэ 3:11 дээр Рутийн талаар ярихдаа ч гэсэн зохистой сайн биш одоо хүчрхэг эмэгтэй гэсэн маягаар тэгтээ хүчтэй гэж эмэгтэй хүнд одоо хүчрхэг хүчтэй гэж хэлэх нь зохисгүй учраас одоо орчуулгахдаа бол зохистой сайн гэд орчуулсан. Боаз дээр ярихдаа болохоор баян Монгол Библи дээр болохоор одоо баян нэр хүндтэй гэж хэлээд байгаа тий. Энэ нь болохоор цаад еврей утга нь болохоор яг тэр саяны Рут дээр хэлгэлсэнтэй адилхан бас тийм хүчтэй хүн гэсэн юм утга байгаад байгаа. Тэгээ эрэгтэй дээр нь болохоор тэр хүчтэй гэдэг еврей үгийг баян нэр хүндтэй гэж орчуулад юун дээр болохоор Рут дээр болохоор тэр хүчтэй гэдгийг нь зохистой сайн гэдэг үгээр орчуулсан байж болох юм аа. 힘이 없어 보였던 룻에게 하나님의 힘이 함께 하셨다는 것이고요. Рутийн хувьд бол одоо хүч гэж хэлэхээр зүйл байгаагүй шүү дээ тийм ээ.
нэгдүгээрт эмэгтэй, хоёрдугаарт нь бол тэр Боаз шиг баян чинээлэгч биш, нэр хүндтэйч биш байсан. Гэхдээ яагаад хүчтэй гэж еврей дээр хэлээд байна гэхээр Бурхны хүч Руттэй хамт байсан учраас түүнийг хүчтэй эмэгтэй, хүчрхэг эмэгтэй гэж хэлээд байгаа. 그러니까 그 힘이 보아스와 같은 힘이라는 거고요. Тэгээ тэр хүч гэдэг Рутед хэрэгэлсэн энэ хүчтэй эмэгтэй гэдэг энэ хүч нь болохоор Боазд хэрэгэлсэн тэр хүчтэй гэдэг үгтэй еврей хэлнийхээ утгаар бол яг адилхан үг байгаад байгаа юм. 그 힘이 하나님의 힘이라는 것을 보아스란 이름이 알려준 겁니다. Тэгэхээр энэ хоёр хүч бол хоёулаа Бурхны өгдөг тэр хүч гэдгийг энэ Боаз гэдэг нэр бол илэрхийлж байна. 그래서 믿음의 인물들은 하나님만이 자기의 힘이 되심을 고백을 했습니다. Тийм ч учраас итгэлийн хүмүүс бол зөвхөн Бурхан миний хүч чадал гэдгийг үргэлж тунхагладаг, гэрчилдэг байсан. 출애굽기 15장 2절에 모세가 그런 고백을 했고요. Гэтэл намын 15-ын 2 дээр Мосе тэгж тунхагласан. 또 다윗이 시편이나 이런데 많은 구절에 여호와는 나의 모든 힘이심을 고백을 했습니다. Бас Давид хаан ч гэсэн дуулал ном болон бусад номуудад хэлсэн үгэндээ тунхагласан үчилдөө эзэн бол миний хүч юм аа гэж хэлж тунхагладаг байсан. 하나님에 의해서 모든 일을 감당하는 사람은 이러한 고백을 하나님께서 자기 힘이 되신다는 것을 고백할 수밖에 없는 것입니다. Бүх зүйлийг Бурханаар Бурханы хүч чадлаар хийдэг хүмүүс бол Бурхан миний хүч чадал гэж тунхаглахаас ч аргагүй байдаг байсан. 오늘 여기까지 하고 마치겠습니다. За өнөөдрийн хичээлээ дуусчихад 기도하겠습니다. зөвлөе. 저에게 모든 일을 맡기시고 그 일을 감당하게 하시는 하나님의 은혜에 감사합니다. Бидэнд тавх ажлыг даатгаж бас тэр ажлуудыг хийх хүч чадлыг өгдөг Бурхан таны нэгүсэлд талархаж байна. 일을 감당케 하시는 것은 하나님의 힘으로 되어지는 일임을 고백합니다. Таны ажил үлсийг хийж гүйцэлдүүлж байгаа маань зөвхөн эзэн таны хүч чадлын ач гэдгийг бид нэр үргэлж санаж явахад туслаарай. 하나님의 일하심으로 저희 모든 필요한 일이 되어진다는 생각을 항상 하게 하여 주시고 Таны тусламжтайгаар таны нэгүслэр энэ бүхэн боломжтой болж байгаа гэдгийг бид нэр үргэлж санаж явахад туслаарай. 이 복음을 믿는 믿음으로 항상 생활해서 저희 생각이 정결해지게 하여 주시옵시고 Сайн мэдээнд итгэх итгэлээр бид нар өөрсдийнхөө амьдралыг үргэлж дүгнэж, цэгнэж, цэвэр ариун амьдрахад туслаарай. 항상 밝은 마음과 기쁜 마음으로 모든 일을 감당하는 저희가 되게 하여 주시옵소서. Үргэлж гэрэл гэгээтэй баяр баясгалантай зүрх сэтгэлээр таны ажлыг хийхэд туслаарай. 한 주간 동안 하나님 말씀으로 인도하여 주시고 이번 학기 마칠 때까지 말씀 가운데 항상 행하는 저희가 되게 하여 주시옵소서. Эх 7 хоногийн туршид ч гэсэн эзэн таны үгэн дотор амьдарч энэ хичээлийн улирал дуустал өөрсдийн хичээл сурлагада итгэмжтэй байхад туслаарай. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Есүсийн нэрээр залбиранглаа. 아멘. 아멘. 수고 많으셨습니다, 자매님. 네, 수고하셨습니다. 네, Баярлалаа. 네, 한 주간 잘 보내시고 또 다음 주에 반갑게 뵙겠습니다. 네, 제가 다른 장 펼쳐요. 수고하셨습니다. 바이스테. Монгол явуулсан гэдэг. Энэ нь суудлаас цааш